You today, Jesus, Omekanaya, I bow before your throne. Jesus, Omekanaya, I worship you today. Jesus, Omekanaya, I bow before your throne. Nara, 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 oh. Narekelem jiribia, oh yeah, dinso. Nara, 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 oh. Narekelem jiribia, oh yeah, dinso. Oh yeah, dinso. I lift my hands to you, oh yeah, dinso. 'Cause only you deserve it. Oh yeah, this in a me physician assistant. Yeah, the man so clinic ano e wadwena se ha. Me am so na me san hwe apena man ene aha nyina sub district ni nyina e hye sa e wodan chembo. In fact, na enye say dan na nkasa na dan dada esi ho ache. Em say private ifo bi na use ha. And sana Ghana Health Service ebeji nti dan dada nti edan na wo mu ne kra enhye da enno so nti wo hwe mo major about 4 rooms pe na e won ketu amienu bi attach no kra domfo bi na ebedum echiche bi mu mayen na enye in fact na consulting room ha kra it came to a time na me consulting outside because windows ni nyina na pro ntu bia enye yi nti na emu atoto poor ventilation, poor lighting system. Tina me to me tina ha nye adwuma je metena abonten. Ena me say me ne panyi bi di hu nkita ho wo amanone. Say omra me moa because enya fine say obi beba na o hwe na je wo tena abonten. Wo pese o examination bi age first screen twa me ho abonten ho. Nene kan na eja o so mu asopam ebe yiyi windows ni nyina no ye no louvers. E ma me tina fe de metumi tena ha. Yo, madam, say you say you ma go boss nyina you say eden ya ye sonko kra ana mo ba na mutu ya e ma eden itimi ye sonko me say TV3 4B e ba ha e na mo be video ye e na ye be kasa e na mo de ko social media e kan we news so it went viral and one my sister is ampofu ono so fi krom ha but o wa ma no ne Canada and ohu ye na me say ye na sefem eje ne nsem into otu ni hu si ho no ka ankra ekeka kire omo di video ni chekire omo fi krom ha so omo nte ha no ne omo kasa nje me so obi hu video afem no tumi boabo nipa kakra no omo ka omo hu bo omo ye ntobo kakra e na omo de be so yase tell me say nipa 5 efi UK emu 5 nso fi Canada e na mienu nso efi USA nti ase dey di kan no ye de befa my sister is ample for no so say o tie ye nka no one tena ne to so no two so anamo na ankrakra ebeboa ye nyina so fa fidie so adawmase ye ni aso in fact o ma anya amame o ma anya amomo ho o mo ye ma ye nyina Ghana ma ye nyina nti adawmase pa na ne ese ne say baby biara o musika o mu bibia na o madaje fie no nyankopon aye nyina yesom no no onhwe no nhwe o manamu emoho na omo nsa nyina o mona so na de bia ye be ko o mona ase akusu a kire o no yenya emoa ama na ye fe a chense se de ma me kan aseda na odi ma obi biara otu ni husi ho ebe boa ye titru eye ni sister is ample so when tu sa na mo na anka ye nya emoa we e free amonone ni yesen se bibi biara o mbe hia no yesen se muso mbe tina supam na mo mo so a entimi abu video yi ene se mu video yi a yesen hia mo abiem e wa ha pa mbe timi aboa e pese ye busa madam se no e dem biem e na ehia wo se ye be ya
obi obehwe bibia no e kana koma obi hu se medi ntu sa na mo no dofo no odonfo bi nso dum ya ambulance bi a msenke ni beje aya kurase kakra de bo refer case a ma ebewo apemfo yarefo eba ha refer case bi akwatia na ka ho ayeden eno nkon etumi di be more than 1 hour e wa ha ansa na yenya de bo okra moto na obenya but condition bi ho a ohia ka nti obi dum ya ambulance bi a yenya cases bi sa ebe fast track ya em say no so be bo ama yaji adofo ebinum nkwa Grace Danswa me community health nurse amewo Junase Kumha ebai no yewo challenges kakra ewa ha ewo nkola no edromu fa naneso se ebe wo nkola ne pane a ino ne ade be wo mpane no eduso amekọ district eno so yeka mutina nti mekofa ino no wo district na mediaba abe wo nkola ne pane iwo wi a asanso asantina ka koimwa esande akọ eno so ha adwen nti yebesre se nidie mu a ebenya refrigerator a yedi be kipi nkola ni nuro no ewo ha sana ka mutina kobra no ano bejo yeda masi bebree woni amaye ene ne mukoso amoye enim se yaka atwe mo ne de mo pupu muti mayen wo be ye ne pepepe amayen yeda masi One song,